futhi Pawula sekaboniwe ngilabaningi Jesu ngasekugcineni wabonwa nguye ekuvukeni kwakhe. Kwangathi nawe isihlobo sami bangathi sebafakazile bonke labanye, nawe ungaba nabo ubufakazi bekuthi nami uNkulunkulu ungivelele, nami uNkulunkulu ungikhumbulile. Sawubona sihlobo sakavuka uhle, khunjuliwe. Nasi isinkwa selisuku ngicela siye encwadini yamakhosi 2 sahluko 5 sifunze verse 2 na verse 3. Kulenye yetimbi itawo emaSiriya ahlasela ema-Israyeli, athumba nentombatana yaka-Israyeli leyafike yaba sidzandzane semkaNamani. Le ntombatane yakhuluma kumkaNamani yathi, kube mane inkosi yami ingake ibonane nemprofethi loseSamariya beyingaphiliswa kulobulephelo bayo. Ngifuna sinake nayo intombatanyana lethunjiwe. Yicabange le ntombatana kuthi beyinebatali leka-Israyeli. Namani weta nelibutho lemaSiriya wathi mahlasela kumbe wabulala nebatali bale ntombatane. Ngetulu kwaloko wase uyayithumba le ntombatana iyawuba sigcila, iyawusebenta kakhe, inaka umkakhe njengaloku iBhayibheli lisho. Le ntombatana le ikhomba kwethemba uNkulunkulu ngekuthi itshele lo make ukuthi hayi uyathi Namani mangaya le eSamariya angafike asitakale ngoba kunemprofethi waNkulunkulu. Le ntombatana kunetinto letimangalisako. Lo Nkulunkulu longakabonakali asita yena ngekuvikela batali bakhe ukuthi bangafi. Lo Nkulunkulu longakabaveleli kuvikela lidolobha leSamariya ukuthi lingahlaselwa. Uthi noma mine ngingakasitakali, kepha lo Nkulunkulu ngineliciniso ukhona angamsita Namani. Yesihlobo sami, ngicela sewuke ukholelwe kuNkulunkulu longasita lomunye umuntu ngisho wena ubonakala ngathi akakusiti. Umethembe ukuthi angamsita lomunye logulako ngisho wena ungakasitakale ekuguleni. Ubonakale umphakamisa uNkulunkulu ngekuthi angalilungisa likhaya lalabanye noma lakakho libhidlikile lingakalungi. Le ntombatana yakhomba kumethemba uNkulunkulu, yangamkwateli, yangamdubi, yakhuluma lokuhle ngaye. Angigcine ngekuthi nawe unaye Namani wakho lo ngathi mawumbuka uve ukuthi lo muntu ukonele ukuhlipitele njengaloku lesidzandzane Namani bekahole libutho layawubhidlita labulala nebatali. Kepha le ntombatane ayibambanga emagcubu, yathethelela. Ayigcinanga ngekuthethelela, yafuna kubona Namani aphilile. Yangasho ukuthi muhle ngweyakhe. Yangasho ukuthi uyavuna Namani, kepha yathi noma akwendile konke ngifuna kumbona angcono. Ngekukhulula inhlito yakhe wakhulula buhlungu bakhe. Khulula inhlito yakho, ungagcini ngekuthethelela sitha sakho, kepha usifunele lokungcono sitha sakho. Usirekhomende ngisho nala wena ungeke ufike khona, noma kulokunye bekungaba nguwe, kepha ubeke sona sitha sakho phambili. Nekwenda njalo utawumangala inkosi letakwendela kona. Amen.